Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumurin niya masamas. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, anak katao mo pong Kasuelo, Keti Pampanga, ne? Mayap augto kabalen. Nanano ko po kayong kasalungsungan, ne po, makyabi kayo po, king kaya katamong kwentuhan, eyo pa bren, na eyo po ababalo nanong ing masanting. Apiaguman o pisasabihan po kami talamitam tamo ne Kenny king kaya katamong kwentuhan makipagkwento ko kaya kayo ne makiramdam kayo kaya be po ing kaya katamong bisita as na pong kasanting ing kaya katamong topic apisabihan ngening Aldo live tamo kayong channel 36 kayong pong apo po ne aliwa mo kayong Free TV ne ating tamo naman po kayong CLTV 36 sa Facebook page ampo po kayong YouTube account tamo maka-live tamo kasalungsungan ay niya po alang sangkan bang eye ayal ben at bang eye ko po makapakiramdam keni pong kaya katamong kwentuhan ngening Aldo. Naano pa ta kabalen ibiyami po kaya kayo ining balitang mega palyari po keti keng kaluguran tamong balen. Nano pa tayong amanong siswan ng popong kulturang Kapampangan, yung kaya katamong gambulan, ampong pagmasabalan. Ngeni pong Aldoning Martis, atres na po, ning Oktubre. Yan, ning kadwa nga month na ning banwa. Palapit ta na pong palapit, ne? Kaya maulagang okasyon, keti keng mabilog. Ayato. Nya naman ni kayo kabalen, eyo pabren, balang Aldo milalabas. Laganas itang positive. Panga positibo keng bie, ya pong pabren tamong saslag kaya katamo, ne? Ita pong araramdaman da. Ring tao kayong makapaligid. Kaya katamo, inya makayabi kayo kayong kwentuhan. Magpa-shoutout kayo, mag-comment ko po nung nanong ana pahayayo karening daramdaman nyo kayong programa. O kaya naman hanggang pong magpa-shoutout kayo mo kareng kakaluguran nyo kayong bie o nung buriyo pong i-share. Nano po ing kaya kayong paugtuan ngayon Aldo. Kabala nung apapansinan nyo, ya ako mo pong dili pero ako pong malungkot, masayaya po yung pipagkwentuhan tamo ngayon ng Aldo. Uling yung ka na akong partner ay Jody, gagawa na po yung kaya nga obligasyon, anti mo pong tatang na ning kaya nga anak, mag-birthday ngayon ng Aldo. Speaking of birthday, ninula rin kaya katamong bida ngayon ng Aldo, ipalwal yun na la. O yan! Apin po, ikitiya po Jody. Ayan po yung sangka nung bakit alayo po kayong programa tamo ngayon ng Aldo. Birthday na po ning kaya nga magdili-diling anak, yung karela pong baby ning kana akong kumaring Patricia Mamangon. Pari kaya po kanya ni Jody, uling pong yung malagong baby na kakit yung kaya katamong screen. Kakyot ng Harper, inaanak kaya po yan Happy birthday Harper Arabella Mamangon Mercado. Yung kaya kang ninang atsing malago, alayang aliwang aduan kay nga pong ginuno na itang dagol kang healthy at maging kang magana kang anak, malugod ka rin kaya kang pengari, akana akong kakaluguran ay Jody Ampoy Patricia. Once again, Harper, may inaanak, happy birthday. O happy birthday mo naman, ka-cute na namang Dandan Amparo, makakatulala rin kaya kang barber,
Tama ba? Barbell. Yan, nagkaya kang barbell. Sana dagula rin kaya kang muscles. Kaya rin gagamitan mo nga rin. O yan, Tosh! Manansala, happy birthday to you. Sana mag-enjoy kalupanan ng smile mo, king kaya kang letrato. Sana karendala tangal doking biye mo, laganas kang makasmile anti kanyan. Happy birthday, Corina David! Sana ngayon Aldo, masaya ka mo naman kalupanan ng akakit making kaya kang letrato. Ryan David, kakaluguran from Dauma, Balacat City. Ryan David, happy birthday kaya ka. Sana lakwas ka pang, nangawas ka rin lakwas ka pang masen, suking biyemo at aso panagkaya kang pengari, ampong kapatan. Ma'am Edna Eufemio, happy birthday. Very active kay community, kay business sector. Sana po lakwas siya pa pong misaplala. Inkiya kayong pami biye at inkiya kayo pong agumandarang business sectors keng Angeles City. Happy birthday, Ma'am Edna. Ana Grace Limyak Antigo, kalagunang Aching Ana, siguro masayaya balang Aldo adaratang king kayang biye. Lakwas na po king birthday na ngayon Aldo. Once again, happy birthday Ma'am Ana Grace Limyak Antigo. O yan, Antigo yan naman po, hindi pang mag-birthday tamo, kaya may kamag-anak din Happy birthday dyan, Ivan Antigo, magtoto. Ayan, sana mag-enjoy ka king birthday mo ngayon Aldo. O ren, karakalda po rin mag-birthday tamo. May peralada po Kenny keng CLTV 36 kasi burimi po nakayabe kayo karembalang Aldo da labas Kenny keng kaya katamong programa. Magpa-shoutout kayo naman. Po kayong birthday greetings malyari mo naman pong anniversary o ating kayo mo pong buring payabot amensay ka rin kakaluburan nyo king bye na etang mo pa po ayapse. Gamitan niya po yung programa bang apayabot siya po iti karela. Muntata naman po, kareng kaya katamong announcement. Tapalabas na po kaya katamong programa. Oy, Nina, ing Jam in Worship. Marapatya po ing Jam in Worship keng November 24. Ngayon Banwa, alas 9 po ning abak hanggang alas 5 na ning Gatpanapon, keng Cuneta Astrodome, Ross Boulevard, Pasay, Metro Manila. Alaya pong bayad yan, inyamunta kayo po, bakan tamaka, pakyabe kayo keng Jam in Worship. O kabale, nanuna, oray ni na po rin kaya katamong magpa-shoutout. Hello po kaya katamong talapanalbe ay Miss Arlene Kalimag, kaklasike po anyang high school, Manalbe. Dakala salamat kapatad. Kang Ma'am Adeline Grace Imbulan Nemi, ini po laganas la po mag-send kaya katamo nung nano po inkarelang ulam king Aldoldo, Ma'am Adeline, alayin ka na akong partner naman naya king kaya kayong shout out ulam ay, Diyos ko, reni po rin kaya katamo pong magpa-shout out pangening Aldo. Ibat ya po kang Miggy Calma Santos, pa-shout out po ka rin 4-piece na ning Angeles City Action Team. Congrats po kang ka-Reserve FAU, 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 Dungka at Ma'am Dina Diaz. Thank you, Sir Miggy Calma Santos, keng kaya kayo pong pamanalbe, kayo keng 4-piece keng Angeles City. Anti mo naman po kang share na pong Adeline Grace Imbulan. Hello atching malagong dile, alayo po yung Jody Berne po. Mangantana, lagat puso ang pong pritong Gigi. Shout out po kanu kayong bunso na happy 3rd birthday. Awa Harper Arabella, we love you so much. Apuda na po kanini i-Harper. Yan, dakal pong salamat. Kaya kayo po, mag-comment kayo, lawan nyo po, makatutukuling bakan tawa, akakat ko pong agad din kaya kayong komento. O hindi naman po itang kaya katamong question of the week. Pota, pa po ikit posted king kaya katamong Facebook account, mag-comment kayo po. O hindi po yung kaya katamong kutang. O yan, i-describe po yung kaya kayong asawa, king Kapampangan, po king amanong si Swan. Na ano pong asabi yung kang mister at kang misis. Pota po sabing personal, sabihan niya po kapamilya taning kaya katamong programa.
King pami katago na ini kabalen, o reni na po rin balita, king balitang balen. Balita po keti labuad Kapampangan. Kabalen makabuklat ni Puing Rodriguez Nature Park Library at Study Hub akit keng Barangay Baliti, Arayat, Pampanga. Metong po kareng libro na pwede yun namang aba sa ing Oka. Meto nga istorya ning pamakipag bali masanting istorya anasa na pong mamye inspirasyon kareng kay nakang Kapampangan. Ay ni Puing report. Metong karing librong akit king bayong Buklat a Rodriguez Nature Park Library and Study Hub king Barangay Baliti, Arayat, Pampanga, ing Oka meto nga istorya ni pamakipagkal. Tungkol yay ni kimbiyenang attorney Oscar S. Rodriguez. I Rodriguez ing mayor na ning City of San Fernando, Pampanga manibatan niya 2004 hanggang 2013. Migsilbiya naman king tersera distrito ni probinsya ang timong representative ng Kongreso anyan 1987 to 1992, 1995 to 2004, hapong 2013 to 2016. Kaya bay karing galalay kwa na niyang manungkulan niya ing world's most outstanding city mayor, iba't king London-based organization na City Mayor's Web Publication. Metong yan naman ni Rodriguez karing sinalansang king pamalak na nita ning national government ay relocate na nalpamo rin Kapampangan king aliwang probinsya uling mitabo na niyang lahar ing kaya katamang balen. Pegi paglaban niya na mitalakad niya yung mega dike bang misalbaya yung Pampanga. Pero bayo naliban ng politika, metong yang human rights lawyer Rodriguez sa may kipaglaban mo naman king pamanabuso niya panahon na ring martial law ng Ferdinand Marcos Sr. Kening libro, ang po keng kanakon dita ka istorya na eko mika ko nung i-challenge siya ing kanakong amanwandang kabiguan at i-transform niya iti kaya positively kaya ausan lang pa maghamon. Bala mo rin ang kabiguan at tinggap ko kaya bihamon la. At pauli na nitang kapanwala na ito, ultimately, pauli na ning kembabong pong tampa magsikap ko. At ding saop daring mapilan na tao. Itang struggle na ito. Itang kabiguan na tinggap ko kaya kanakumbiye. Maging oportunidad mo naman, mo itang makapag-aral ka nun maging matatag, mag-struggle at managumpe. Banwang 2006 na niya bilimbag yung original version about Oka Story of Struggle as sinulat na ning author at veteran journalist sa Ibong Lacson. 2007 naman linwal ing Tagalog version ng libro. Tumbol yung akit, nung makanalo kang magpursigi, manibaking kakaluluan, ang kang dangal at pamagsilbi kang balen, ito yung istorya ng Oka. Kaibat ning labing nga na mabanwa, may baldog yung libro king amanong siswan, kapamilata na ring poeta talasulat ay Felix Garcia. Agpangkang Garcia, patunay ay ini king lugod ng Rodriguez king balen. Tang nung makanano kang luguran may balen mo. Yung kaya matapat pa magserbisyo king balen kapag nasana. Paralan na naman kanong Rodriguez sinibang aso pa ni preserbasyon na ni kaya katamong sariling amano. Ning translation ng Kapampangan, wala mo fulfillment siya kaya tang kapag nasan ming emo is-share ing istorya. Itang kana kundela na hindi is-share karing mamasa kaniti ining kapag nasan ming ere kalingwan ng lengguaheng Kapampangan. Samantala agpangking publisher na ning libro ay Sonia Soto, burida na naman amuyutan din kaya naka na mamasang libro. Lumi po, di na nalalay nga naka parang asang libro. Uling ganun ka na, Google mo, makanya natin na pong e-books. Of course, ating na pong e-book version po yan. Nakanya po dela na proseso, we had to do the layout, etc. Pero ngayon, finally, ikita mo po may publish na po yung book at Kapampangan niya. So, sana po may ka-oras kayo para basa niya. Nung bisa ko pong mamasa, bisa akong painawa, you want to have a meeting, the right place to go to is the library. Kita pong lelena ng gate. Kalendara ang panahon, natin kaya pong collaboration with city and universities, kaya di po Pampanga, there will be lecture series there.
And young people will go there, make a boot camp kepo on leadership, local governance, journalism, human rights, name it. Dakal kepo plano. Pasalamat na Emmanuel Rodriguez kaning egan naga ng sinaw pat may muntukan, ban magtuloy-tuloy yung karelang nasa para kimbalen. Dakala salamat. At giyang makapakanano mo, ating kaming lakwan na dita legacy para king lahing Kapampangan, para king pamag-preserve ang kulturang Kapampangan. Ampong kitang ka akong kapag nasandeng kana akong pamilya, may ka-interest lang po sa bayang manigaral Kapampangan. Yako po yung kaya kayong talasuyo ni JM De Jesus, ating pusong makabalen. Metong po talaga kareng istorya nga masanting na balutang po na itang istorya na pong tatang Oka Rodriguez, dati pong 3rd District Representative and City Mayor of San Fernando. Pota po karetang ngayon kibalo, pota ngeniye pango po dimdam itang amanong pamakipagkal ne. Apin po yan itang istorya ng tatang Oka, itang Oka, a story of struggle. So ita pong struggle, apin po itang pamakipagkal. Masanting nga po ita ne, gagamit tayo po in kaya katamong amanong siswan. As na pong kasanting nareta po libro in English at translate tala po kayong amanong siswan bakanta lakwas tala pong antin dyan, lakwas tala pong anam-nam. Bagay po itang anam-nam. Mirasya po kayong puso taming kabaldugana, uli pong antin dyan taya. Sana po abasa taya po itang libro ng tatang Oka nga ita. O hindi po intutukita mo pong balita. Kabalen siguro po, papansinan nyo na lareng mga sala, ang po pong mga santing parul. Keti po king syudad, San Fernando, Pampanga, pislag na lalapuren. Megumpisa po niya anyang biyernis at agpangkuk po king local government unit ng San Fernando, nasarang lakwas pasik na nga ning parul industry king kaya katamong syudad. Pakiramdaman tayo po yung balita ngayon. Muyang sala ang Heroes Hall kaya tiging syudad ng San Fernando kaya rin ng pepaslag ng Christmas decorations anyang Biyernes September 29. Pakasabit lang naman din mga santing parul king Jose Abad Santos Avenue, City Hall, Ringadong Flyover, Monumento Fernandino, Poblacion Clock Tower, Ampong Baliti portion ni MacArthur Highway. Atin ng puso, mga ragulat regalo at syempre batuin na sisimbolo king Pasko. Kaya ba'y ka rin ginawa rin dati nakal lantern makers ng syudad, apeni mo dari Arvin Kiwa, Roland Tiambao, Ampong Marlon Tayag. Sinahop na naman rin aliwa pang lantern makers sa Mark Flores, Efren Teodin, Edmar David, Edwin David Jr., Teddy Aguilar ng Florante Parilla. Kasi alam mo, pag kasi nakakakita ka ng magagandang disenyo at pailaw na ganyan, parang for a while malilimutan mo yung pinagdadaanan mong masaklap sa buhay di ba? Agpakang Mayor Vilma Kaluwag, metong yaing lantern making interesting yung syudad, karing nasa na panglakwas sa pasikinangan ng lokal na kapanibalan. Oo, syempre kasi gumagastos tayo kasi hindi natin pwedeng pabayaan yon. Kailangan nating ponduhan para hindi mamatay yung kaya nga tinawagan tayong Christmas capital of the Philippines. Kailangan pinag-iisipang mabuti. Kailangan talaga may makita silang, the best talaga ang San Fernando when it comes sa pailaw. In fact, meron tayo niyan bubuksan sa City College natin, yung lantern maker para, di ba, i-showcase natin yung mga magagaling nating mga kabalen dito sa siyudad ng San Fernando. Eda naman nasa likod din kaya katamong kabalen ni Karelang Saya, anyang akit dong pakabos niring masasalang parul. Ang tala ng syudad, tapos ng tala ng kasiyahan, tala ng diya, at tala ng kapayapaan. Yako po'y kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Katulara po, nang kaya katamong kabalen, anyang ikit na lang mi paslagla. Reni po nga parula, kare nga public places po, keng syudad San Fernando, lakwas na po kay nga Heroes Hall, Nga hanapin po ning city government kapamilatanan niti, kakitala, makananula po kasanting, makananula katibe, re nga parul keng syudad San Fernando, inya naman, ning magpaslagla, po nga kakitala po retang sulo keng Jose Abad Santos Avenue, Jasan, reta pong dadalan keng intersection, balang mo
bita sa tana mo na mika parul mo naman king kaya katamo nga balen na antikaniti po kasanting at makasalita mo kareng ausan tamong parul San Fernando. Ano po? Ren po rin balita, mga santing pong balita, king kaya katamong kaluguran abalen. Baluyo po ating tamong pisabyan po ta. Nung atatandanan niya, ing amanong kurang-kurangan. Ay si po siguro pa magluto. Netang nakapyalungan tamong kurang-kurang. Ngeni po, king kaya katamong pa magmasusi keng Sinukwan Festival ngayon pong banungay ni atin la pong aktibidad na ating kaya baluan king pa magluto ne po. Yan ing kaya katamong pisabyan king pa magbalik na ning nanong pata. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Tasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Tasuelo kay Pampanga. At ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Tasuelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, as na po kanyaman ketikeng Pampanga. Ot manyaman po ketikeng Pampanga, aliwa mo po, uli nga masanting niya po, inke katamong lugar, nune talaga ng pang manyaman po, ing kalutong Kapampangan. Inya, manyaman niya mo naman, inke katamong po nga pisabyan. Ngening Aldo, ikayo po na malbeking kasalungsungan, malyari kayo pong mangutang. Makyabi kayo kayong kwentuhan, mag-comment kayo, uling rening kaya katamo pong bisita, dakal na po balo, tungkol kayong kalutong Kapampangan, malyari kayo pong mangutang karela, abayan nyo ko po kayong obra, ning pamangutang, uling nga burimi po, kayabi kayo kaya katamo po nga, pamitalamitam, ngening Aldo. Balo yun po, malapit na yung Sinukwan Festival, ngening Banwa, metong nga po, mother of all festivals in Pampanga, at metong po kareng aktibidad itang sanda pong kurang-kurangan king Kapaskuhan. May paisip kayo po siguro kurang-kurangan. Balo tayo po ing kurang-kurangan, anyang malatita mo, reta po mga lating gamit po kay kusina, reta atin tamo pong kalderong malati, atin tamo sansikeng malati, gawala keng clay. Ngayon po yan yung ginamit ng termino para keng aktibidad ning ligligan, gelingan king pamagluto. At balo yu po nung ninong kayabe tamo, king kaya katamong kwentuhan. Ala pong aliwa nun nereng mabalu. Ne po, burik mo sabyan, dakal la po balo keng pamagluto, keng Kapampangan heirloom, makananula po ka, authentic, deng luluto da, balo dang balo yan. Kayabe tayo po ing president, na ning kusinerot kusinerang Kapampangan, po, is Sir Ray Arsiga. Yan, napaktay Sir Ray, babayo da ka pa pag-shoutout, iyabe ko yan namang, pakilala ko na. Nino mo po, kapag istong pisabiyang pamang Kapampangan, nino mo po, makakilala kaya. Tutune pong ginambul, pamang Kapampangan, tutune pong pegmaragul, at tutuya pong sikat, mo po kaya katampong lalawigan, nune, kilwal at kilub na ning bansa, istong pamangan, ing pisasabyan. Kaya katampong pagmaragula, food historian, at chairperson and founder na ning kusinerang Kapampangan, alapong aliwa, ing kaya katampong kaluguran, ay Aching Lilian Borromeo. Po, dakal pong salamat sir, balo ko busy kayo po, kay nga daratang tamong activity, pero dininan nyo kaya pong oras, makanyan man. Sir Ray, sige, muna na kang mag-shoutout po, tapanin, ayan na rin ka mag-anak mo, balo dang mag-guest ka kay CLTV. Sige po. Maya pa, ito po kaya kayungan, at dakal pong salamat, dininan nyo kaya pong ining Maya Payoras, banta po, lalo miya pong pabalo, in kaya kami pong aktibidades, kendaratang na po ning Sinukwan Festival. Ayan, kaya ito Aching Lilian, ko, dakal maninaya po kanyang, kaya kayo, balo ko potang, kasi potang sinabi ming kalutong Kapampangan, balo kayo, ayan, siguro, chicken guest mo, Aching Lilian. Inya naman mag-shoutout na kayo po rin kaya kayong fans, Aching Lilian. Maya Payaldo kaya kayungan, lalo-lalo na karen ka na akong apo. Panaya lang kanini, Joseph, Julia, Jacob pala, o sinabi kay Joseph. Julia, Jacob, ang po'y say-say. Masaya kami pong masaya, Aching Lilian, nga kayabe, da kayo pong makayan. And of course, sa Ray, burikaan pong bayo tayo pupuntalan na itang, siguro kaya po yung title na ning kaya katamong topic ngayon, itang kurang-kurang Kapaskuhan 2023. O nimimani muna po ken, ing kusinerot kusinerang Kapampangan. Aching Lilian, ulingi kayong founder na nining agumanay ni. Malyari yung kaya pong kaya, no? Makanano yung pong telakad, ini nga agumanay ni. Kasi kaya durot-durot ko kaya katang probinsya, uling lalawi akong lumang recipe rin, forgotten recipes, apansinan ko rin nga anak, nakalupa niyang akong anak. Yang akong anak tuturudak kayong kusina. Ngini ali mag-cellphone lo.
Yan, inisip ko, sabi ko, kailangan, we must do something about this. Na kailangan mabiyasa la rin anak. Kasi kilala ra ka mabilog kaya to. Culinary capital, patang kaya ilabiyasa magluto ng generation to come. So, inisip mi pin. Sabi ko, ito tanggawang kusonero at kusonero. Mag-start siya 2012. Oh, labing meto nga banwane. For sure, dakal ni aga makanano po, dakal tana po, agawa, bakanita po, sabi niyo pinatching Lilian, kulkul tala, retang bala mo makakalingwana po nga recipe Kapampangan. Sa Ray, makanano ka meging party na ning aguman. Kasi nung yako pong kutnan anti mong anak kamang kusinera siguro kusinera la rin miyembro ken. Malyaryo po kay nino po rin kayabe king aguman. Ing totoo po, ining kusinera, mo po kasi kareng biyasang magluto, kareng chef, kareng magtindang pamang nung ali kayabe din po kini reta pong mahilig mangan. Ding mahilig ken pamangan niya po. Kadwa kay ba po ing academe. Nang ka-importanting academe, uling ken pong documentation, ken research, karen pa pong heirloom recipes, importante la po deta. So, ngayon po, kaya kami pong dintang itang Aldo na may invite ko kang Ching Lilian, banta tumagon king meto nga pamagtip mo na ning kusinerang Kapampangan, at karin po, lalo kong marakal abalo tungkol king kasaysayan na ning kalutong Kapampangan kay Pampanga. Magpasalamat kami muna man po kaya kayo at Lina ng Saray. Kasi pauli yu, baluta mo na retarugong minunang matuang luto ne po. Ela po makalingwan. At itang ausan dan kaya katamong balo naman po hanggang makanano mo talagang kikilalanan tamong culinary capital of the Philippines ne. At ala naman pong kontra kanita. Ne, uli nga kalupa yu po at kayo po ken para ba kanita iya po mawala itang titulong aus da po kaya katamong pero Ching Lilian, bakit tabalo da rin kaya katamong talapat? Balo da naman, lagan sa sabihan, putang makanano may indescribe yung Kapampangan. Agad na pong sabihan, magaling magluto, manyaman magluto. At Ching Lilian, bakit po makanita lang may kilala rin Kapampangan? Makanano tamo pong may kilala na manyaman tamong magluto, ang pong magaling tang magluto? Kasi, muna, nga pong din niya nakatang special talent. Yapining mayabang tamo, bonita mo, mga laguta mo, mga tapang tamo, tsyon kaya katamo yung Yan yung pamagluto naman, may developing kaya katang taste ka rin dayuhan, yung tirudo, yung mintala kaya tiking Kapampangan. Kaya tiking zone, maraming gawa ng experimental zone yung lugal eh. So, balang ginta nga, itang tanaman na ito, tanang do kaya tutubo la, tuturo la katang mamagluto. Yan yung Kapampangan at ilang special talent na binyan ng apong gino. Itang alang ingredients keni, kitang dadalanda, maintun tam. Example, yung beringhe. Opo, wapin eh. Maintun tamo, mag-substitute tam, biyasa ta ka rin. Hindi nga aliwa, masyado. Gifted kanto, gifted tamo. Kumbaga gagawa tamo rin. Balaan po yung gagawan tamo karet ang panya kaparet nga yupin po mag-experiment tamo. Magagawa tamong best version daret ang pamangan akakita mo niya siguro at Ching Lilian. Uling da kalamya ka-impluwensya king kalutong Kapampangan niya siguro hanggang nanong nasyon, hanggang nanong race ane po. Potang atak man de. Appreciate de. Ita naman sasabihan kung mayabang tamo. Naman mayabang tamo mo. At kang keso, paintong na may tang keso de bola. At kang butter, maintong kapang pressed butter. Itang balik ko sabihan, tang ingredients at tuna, itang purita, maintong tapang something mas makay. Kanya yung galing Kapampangan. Opo, kaya po kanaktang kasilan. Apo mo sabihin na mapagtisit. Sumeki pa nga niya po yung Kapampangan. Ne, sigurado po tang paulilan, lakwas na nung meki pa nga laki, tanga ka. Utana kala na. Utana kulang yata kaya na. Kulang niya. Utala akong ikita tayan. Kunwari, kulang. Uti yung malaputing sa buwan. Tutoy. Yung pitang Chorizo de Bilbao, ginamit na, El Rey. Balo. Ikayo sa Ray, huling mag-research kayo about Kapampangan na foods na tampanin to ng tala po retang heirloom recipes na. Nano po talaga sangkan nung bakit
ikit yung kay research you, nung bakit ating tamo po authentic Kapampangan recipe na mababating na itang bala mo mawawala na. Into to ne uling margulya impluensya in pamangan madagulya impluensya mumuna rin kaya rin din tangking kaya katamong ring ding Espanyol, ding Japanese, ding American, din Chinese, o rin at chula rin. Ngayon retang heirloom recipes ngayon nasabihan tamong mawawala na, uling minsan kasi ding ikit tamong ngayon na pag atin yung recipe ing meto nga pamilya, minsan buring sa sinop demo. Sa likod demo, buring i-share ka ring aliwa. Which is na, potang machiner at ikwa mong kematen mi itang recipe nga ita, ing malalyari, alang mi kabalo ka ring pamilya. Kaya pinita ngeni ing panikwana na po ning kusinerang Kapampangan, anggat malyari, na buri mi lang i-document detang eganaganang heirloom recipes, ang poretang minanada pa karing-karelang ni Nuno, detang recipe pong areta. Kaya makanya mi bayit ing kurang-kurangan banta king makanining contest king competition na ini ne makasawpla ding ali-aliwang balen, ali-aliwang lugar banta pantunan dalamo rin. Ang gambadan tauli kumabiela pa si Bayo. O ito po, kasanting na po ning kumbaga objective na po ning kurang-kurangan at aning kaya kayong gumanwapi naman po nung tayo i-share. Kumusta naman datangin panahon na alay eta na balo na ano itang authentic Kapampangan. At intaan po mag-comment kay ni po Sir Ray and Aching Lilian anaihan bimore day. Kumusta po na? Mana ko po yung pamagluto na pong imako. Lutang pamagluto po. At singahan, ano po nga man yung ketang lutang nga pamagluto. Sinabi, yung luma pong style pamagluto. Aliwaya po yung taste bad tamo nga na pong hanan. Mayabang tamo po, pero yung pamagmayabang tamo po, tutupo. Na po ni Aching Lilian. O rin po rin kabalen tamo, mag-comment la po makiabe, laking kaya katamong kwentuhan. Aching Lilian, o si po, kurang-kurangan. Ginamit yung pong term kaya ni po nga daratang tamo pong aktibidad ay ning Sinukwan Festival. Kasi malambat na yung kurang-kurangan na yan. Ini-start niya karing anak ka magkurang-kurangan. Makanita kasi primero yung labisa interesado Pantakuha tala atensyon. Sinabi magkurang-kurangan, makayan. Pagregaluan nila mga natiktik piano man. Nag-start siya kanita. Kaya panagul yan, kunyari grade 1 kami, grade 2. Hanggang years na yan, kayong high school na. Senior high na yan. Hanggang college. Opo. Ikaw, sir, di sa inyo po itang magkurang-kurangan? Opo, niyang anak kami. Uling lalo na po ken lugar mine po na talagang marangle. Makakuha kang asan, makakuha kang paro, makakaikaret, susu, ored, dito rin maluluto kayong kaimi. So, pag kurang-kurangan kami, using retang utensils na pang-anak talaga. Reta po. Anyan po kasi nga nakakmamiyalo ko. Putang kada ko rin ka, tara na magkulang-kurangan ka na. Okay, itang burak. Bali po itang burak, pang wala po tayo bilag-bila po Aching Lilian. Si Shas la kanita. Unyan po, kami makakapag-luto ng ringini po nga taong anak po ngayon, dani baling kurang-kurangan po. Inya po potang ngayon term kurang-kurangan. Bala mo pag-trivia mo ngayon na anong mo bumburinan sabi ng kurang-kurangan na tamo. Whereas kanita po very familiar tamo kayong term kurang-kurangan. Siguro po kayong magbalik na ng kaya katamong programa, di na nyo na kami pong details. Pota manahin na lapuretang kaya katamong kabalen na ating pong pakasalikot. Resiping pamilya. It's time na palwal yun po rin. Ngayon kaya katamong pong daratang aktibidad nung makanano, yan po yung kaya kaming i-discuss with Aching Lilian and Sir Ray, kayong pa magbalik na po ng kaya katang programang Nano Pata. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. O, ane pong kanya, maningay katamong kwentuhan, ane, kapatid, lakwas na po nung ikayo interesado, kayo po talaga na magluto mo naman, ang po pong mabiyasang magluto. Kalupada po rin kaya katamong Talapanalbe, Maria Cristina Lapus, Manalbe, dakalasalamat kayong pamanalbe mo kapatid. Iatchinghan, Bimorde, etchi pala kayong Australia. Ini po nga kayabe tamong kay Manalbe po kasalungsungan nga napin po ning Ma'am Hanne karin po kanu kay keng Australia tin pa kanong mag-request na pagluto na lang tidtad siguro po niya ami miss day tang tidtad aluluto da po ring Kapampangan makanya man po atching Lilian pisabian tani po ning kurang-kurangan kapaskuhan 2023 pampilang banwayo na pong gagawan ini kanya na ning magmasusita mo pong Sinukwan Festival. King kay po king Sinukwan Festival, bali kadwang banwami niya po in partnership with the Sinukwan Festival team. Na po, itang last year, nung ka rin, yung metong kareng judge tamo, yung kaya partner. Ay, Jody, May yung judge po ita. At ngeni pong second year mi po, o ita. So, umpisan mi na naman, agkatan minaw na naman po, din pong kaya katamong Kabalen, kayang Mabilog Pampanga, banta po din karelang recipe, lalo na po itang ausan mingeni meat dish, niya po yung kaya kaming team, yung kaya ngayon kasala po, yung ngeni pong competition. Bali po Atching Lilian, i Jody po. Bali yung partner ko nga talagang suki de po rin kayan, kareng ligligan kayong pa magluto. Ay, naku, pumagta ka na. Mahilig ya pong mama nga ni Jody. At miyayaliwang klase na pong pama nga ni kayang atakman niya. Itang taste bad na talaga nga. Ne pong kay ideal. Bakit ta mag-judge siya po kareng makanya na competition. Atching Lilian, kurang-kurangan kapaskuan. Ot po atin tamong makatublo nga kapaskuan kini nga ligligan ay nining pa magluto. Kasi katang nang gagawan miya yung kurang-kurangan, Pasko. Basta nung nangaisip ng petsa, gagawan miya. Mag-start kami malati-malati Opo. Yung kanyang may santing na yung bagya, sabi ko, tayo gawang Pasko. Sibukan miya kanta niyang ikayo, kimbranda kayo. Estudyante lang naman po kanta. Okay yun. Danili ako itong Kapaskuhan. Yes. Siyempre po, minsan, papakit na pong recipe dareta ang magluto. Very special ya. At ng Pasko, burita mo, makaya pagkingkiya katang pong lamesa niya. Ita pong dulang. Ita pong manyaman pamangan niya po. Ka-ideal na po yan. Sana asilip niya, magka-idea ko naman po na ano pong iluto ko kayong darat ang Pasko. Ano po? Sir, pwede malyaryo kan pong dinan, makanano po yung mechanics na nini. Umpisan tayo, balo kadwaya pong balamo, yes. Adwaya pong kategorya ini. Pag-umpisan tayo po karetang, kaya nakanla, retang ketang meto ang yes kategorya. Opo, ketang kadwa naman si inyo. Kaya katamo, uling last year, yung gawa tamo po rin pong high school students. Na po, intertown competition niya po ini. So, panikwanan tamo po na mika healthy competition kareng balang balena ning Pampanga at ngeni po rin kaya katamo po ngening Macquiabe ne po dem pong senior high school students ang po den college students ne po so nung halimbawa ing meto nga balen alayang colleges or university pwede lang magdalang representative senior high students makantaya po ne po so intertown niya pa rin po in contest so mag-expect kami hopefully na sana suportan dengan po din pong sablang alkalde na ning Mabilog Pampanga bantamika 22 towns la po ring milaban-laban at mas manyaman po ita huling 22
recipes kapaskuhan po rin kaya katamo pong atakman. Yan. Ako po, tao ko po arayat ne, Madet Alejandrino, sana po ay pabren na alata mong representative, kaya ni pong ligligan kayo pa magluto ngayon, ni kanyaman po siguro ng akwane ning arayat, kaya nga ni grand prize ne po. At rin aliwa mo na pong balen na pong kanyaman na kaya kayo pong lugal, ya pong manyambut ne. At pakilala tayo mo naman po ne, part of the tourism. Siguro, for example po, may nyambuting arayat, ating yang manyaman na pepa ka na putay, local recipe ne. Puta kayo magindeng, bala mo agamit de po ito to promote ne po karetang restaurant kay arayat o ini po ing putahing may nyambut king kurang-kurangan. Ay, buri kaya tantakman mo tatamo king arayat. Karetang makanta po. Kaya kasanting na pong promotion nita. At sing Lilian, ita naman karen para kareng matuwa, makanano na yaman po ito. Kasi dahil nang sasabi, din baling panaro. Opo, nano po yung panara, sing Lilian? May balo? Kaya po, sorry po, patawarin niyo po. Ani balo me, emyamu apansin. Den king Ilocos, empanada yan, manang dagula rin karelo. Din kaya katamo, panara lang mga latila mo. At paskula mo dulwal detang kaya katamo. Ngayon ala na magtinda, dumurot ka kareng lelepisamban, ala na. Dati atilungan deta, magluluto dongan. Ngayon bakit taluntoy pa si Bayo, yawan tanay makareng senior. Opo, kasanting na po ni Taching Lilian. Kasi rin nga, senior, balude pa po ito, ne? Rin kaya ngayon, nung apatakmanda kaming pasibayo. Balang bumiyaya po itang interest na. At gusto nga atakman may ito, aburi may bisa kang bisa. Ma'am Sonia, paintunan niya ka naman, mat niya tatakman eh. Uy, balang mo, Ching Lilian, buri kaya naman. Misa atakman kay kayo ng program po, takay pisabihan niya yung Jody, kanya, makanano ya kanyaman yung panara, daring kapamba. Ay, po, agad masira ita niya, Ching Lilian. Pero agad diyang kukunyat. Agad diyang kukunyat. Nya, masyadong migkaye. O ngayon agawa me, adagdag me, ikay me, modify me, siguro naman sumis na yung bagyang malambat. Kapilang niya po itang ligliga na ito? Kaya kayong cooking contest po, kurang-kurang. Kayong December 3. Lawan kaya po kasi nano yung Aldo. Pota po, itang panarang, ay, Domingo yan Ching Lilian. Sabihan ko sana, papunta akong tao ka rin, magdala yung panara, baka takman kay nga programa, tamo po ne. Sir Ray, ining kaya katamo kurang-kurangan na ini. Makanano ya po kaita mo, ating ya pong theme o ating specific recipe kasi rin aliwa, purong asan, purong manok. Ini naman po makanano. Ngayon pong banwa ngayon geng kurang-kurangan kapaskuhan, ang focus tamo po ngayon is meat dish. Kaya po, pwede pong yung pork, yung chicken, yung baka, o ren po rin ngiluto da. Na usually, pagda po keng karelang lamesak, potang Aldo na po ng Pasko o Noche Buena. So ita po ngayon in peka main dish na po. Opo. Kutang ko po kay Bataching Lilian, nung makananula po makapakyabe po taring malbe, taming interesado. Atin po kasi may comment Kenny nga na, Kenny po lugar mi, atin po may requested. Tadta po nga kay Australia, ini ne. Por mero po marine de kanong pakit, uling matuling ya kule. Anya pong tikman de, uling luto ya pong Kapampangan, pinaka-the best ya po kanu, inyang takman de, ngara po ne. Talagang areng aliwa pong nasyon pag atatakman da po rin kaya katamong luto. Talaga na mga magbiliblan. Daklat salamat for sharing that, mamahan po. Sana makahuli kayo kayong Pilipinas at pwede kayong makyabe, kung makanano yung gagawa ng kaya kayong tintad po. May ito nga kareng ating kayong sikretong recipe na pwede tamong gambulan pa si Bayo. At, opo. Speaking of tintad, Opo. atin tanaman mo rin tintad, aalandaya. Makanta po. Tintad, alayandaya. Opo, kasi syempre, baltang pagtintad, number 1 na. Makanano yan po ito. Kasi gawa mi ita para kareng at kaya abroad. Kasi magkasailang lumawi daya. Opo. So, the same yung procedure ng maraming gawan, aslam egan gisami. Ipotang kapit may tandaya, tinamin dita ka soy sauce. Dita ka mayumo, yalo me. Potang takman me, kalupa na yung kalupa, nintintad, manuling-nuling yan naman. So gawa kayo pong daya, gawa kayong... Kunyari, pero tsaka ito, kaya nga yung mamangan daya.
Opo, ayo po rin kapatad tamong ay iglesia. Ay kasanting na po ni Taching Lilian, metong nga pong kabaluan ta karang katamong kabalen, nung ating kayo rubong balutan na marubune respetuan taming kapanwalan da ruburen kaya katamong kapatad iglesia na elamamang anda. Pwede yun po palang takman ing tidtad na alandaya kapamila na po ning matabang kaisipan da po rin maglutong kapampangan agawa tayo po palang alandaya ing tidtad na Basta ausan da niya mong tidtad, di ausan dinuguan. ay, what? Alandaya. Opo, tinadtad akarnian Akarni, po. tadtad. Yan, masanti nga pong balita yan. Pangwento kaya po ka rin kakaluguran kong iglesia na bisa araw mong takman dito nga tidtad. Ang po rin kayo abroad alang makasalindaya. Siyempre, bisa lang mangan. Opo. Makagawa lang. Opo, dakal pong salamat at Ching Lilian. Karagula bagay na po nitang senior yung ita. Saan makanano lang makyabe? Ang pamakyabe po, usually po, uling intertown niya po ini, ing mismo pong mamili, ing pong keng municipality or city government. Mamili la po nung nino po ing karelang ipadala. Keta pong mumunang kategory, ding senior high ang po pong colleges. Pero kareta pong kareng senior citizens tamo po na bisang makyabe, po. So siguro bilang mga at least mga 20 na gagawa pong panara, welcome la po kasi pota ing mismong balenda ini mekanakit gagawang panara ilalang biyasa. So open niya po itang kareng senior citizens Tsaka po. po ta, alida po balo ni Aching Lilian. Ikayo pala, biyasa kayo palang gawang panara. Ngayon, makanano la pong makipag-coordinate kaya kayo. Yes. Makipag-coordinate na po ngayon ni Kempong Sinukwan Festival. Facebook. Yes po. So pwede ya po ka rin. O kaya naman po, pwede la po magbisita kayong karelang munisipyo. Banta po sabianan din po yung karelang tourism officer. Na po, uling kaya bemila po, partner mila po rin tourism officer. Yung kasantingan na po nini, na po uling may makyabela po ketang milabasan akurang-kurangan. Ngayon po, mika culinary contest na larin karing-karelang balang balen, lalo na pag Aldo Fiesta. So, pa-prepared na po para kindaratang kurang-kurangan contest kapag daratang niya po in December at ino pong makasadya na la. Makanano po ita Aching Lilian, for example, itang panara, ila pong magdala kitang panyang kapda, makanyan, o atintana pong makasadya? Kasi yung panara, uling masela niyang recipe, magdalalo. Ngayon, nung wala naman, sabihan damo, di nang talo. Opo. At saka syempre po, at ilang sikretong ingredient na burida pong gamitan niya. Masanting mo rin po pala nga magdalala, sir. Ang poreta naman pong senior high ang pong kay uling kanya-kanya la po din dadalan recipe. So kailangan alwala rin ingredients. Pero sigurado po na ining panikwana, ining masaya po keng kurang-kurangan. May nyambot ka, may sambot ka, muli ka, pati rin pengari mo masaya. Uling magdala kang alialiwang regalo apang na pwede mong gamitan kung pamagluto. Uy, kasanting na po nita. Uy, lawan nyo na po. Kayo po pala masambot. Pakit yun na, sa salikot. Recipe na ning kaya kayong pamilya. Pakit yun na, nanong pagmaragol na ning kaya kayong balen. Karas kayong pamagluto. Ating kopang, bibit-bitan, pawuli. Apong pita. Wari po, Aching Lilian, yung makipakanta mo kapampangan. Bukod kaya tampang, magtistingin ulitan mo. Makiswell tam ning ating pabagat. Po, Aching Lilian. Sana po agas na kayo pong pasibayo po malapit na balitaan nyo kami po pilano rin mekyabe at saka nung nano lang recipe reta pong entry dan po medyo may limitan na pong oras at Ching Lilian kumbira nyo no po rin kaya katamong kabalen. Aywa. Ikaw nga pong biyasang mahilig magluto. Share tala sana po rin kaya katamong lumang recipe. Bakan talang kay nakan aling anak-anak kayo ni emo po foreign food or dishes, imbuli lang kakanan. Makanita, pumila ko itampanga culinary capital tamo, hanggang-hangga. Takal pong salamat ang Ching Lilian. Sir Ray, remind mo lang kayong deadline and all, bakan tabalda po. So ngayon po, agkatan milangan po, deta pong mahilig kang pamagluto, pwede ko pong makipag-coordinate, lalo na po deta pong in category tamong senior high school at ating colleges, universities, na bisa po makyabe, makipag-coordinate lang mo po karing kaya kayong city government or municipality tourism officers, banta po makapakyabe lang. Ini po maganap po kayong December 3 at
ing tentative place tamo po, ing maging partner tamo po ing Robinson Star Mills. So karinya po maganap ing kaya katamo pong kurang-kurangan kapaskuhan. Opo, pasibayo po hanggang ulit-ulit ko pong magpasalamat. Aliwa mo po kayong oras sa Binyeyo at Ching Lilian. Nunay kita pong kaya kayong pamagpagal, bibye. Imbalang bye, bibye. Bala nga panahon na bibiyena ni nga pong ginukaya kayo. Balo ko po uling accomplished na kayo po at Ching Lilian bilang magaling nga tagaluto. Pero po eyo pa mo rin po kakalinguan ng kaya katamo pong pagmaragula kalutong Kapampangan. Sir Ray, ikayo po kayong saupyo kari at Ching kareng kalupa ng at Ching Lilian. Bakan tapo itang kapag nasanda, po may bala mo po kabud na mo maset aside. Noon po atandanan mi po. Ikaming kaya nakantatandanan mi po ita at Ching Lilian. Dakal pong salamat. Sana po karing kaya kataong po kabalen etang po pabren na ita pong pamagpagalda po rin kalupa ng Atching Lilian po Sir Ray. Kabud na mo po bala mo bulaya mo pong may wala na. At siya po kaya katamo kapararasa na po nitang karelang pamagpagal nung managumpeya. Uling para kaya katamo ya po iniataan po kakalinguan na ita mo pong Kapampangan kilala da katamo pong magluto nya naman po etarugo pabren nakakalinguan tala nano po ing authentic Kapampangan recipe. Makyabi tampo kayong kurang-kurangan 2023 pag maragulta mo. Nano nga thinking kaya katamong balen. Po, dakal pong salamat pasibayot kaya kayo nga pong menal beking. Kaya katamong pong pamagbalik ne, magkanta tampo at gamulan taya ing amanong siswan. Magbalik ka pong nano pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga. Pampanga, Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. O yan po, ne, chutaan na taulinda, kaya ning kaya katamang programang nanupatanan din medyo may bitin kami di atching Lilian keng kwentuhan. Baluyo po itang karelang ang kusinero at kusinerang Kapampangan. Makipag-partner ya po pala kareng city government, local government units ne. Kasi atin la pong 4 seasons ne, ning pa magluto atin lang kaluto ning Kaleldo ne, makipag-partner la po kareng LGU na ating selebrasyon o piyesta ning Kaleldo. Atin lang kurang-kurangang kauran na ano po inampa mga naman yaman ng mumuran atin lang kanawan ng harvest season pupupula rin tao atin lang naman po ya pinini ngayon nga Sinukwan Festival itang karelang kurang-kurangan kapaskuhan oreta pong kaiken kalasing magsadya lang mo naman kanumika kurang-kurangan kalasing deta kanong manyamang pulutan ne po authentic Kapampangan dishes amanyamang pulutan. Oy Nina, areta pong manenaya, king kaya katamong question of the week, ang popuretang may komento. Basan tala po. King kaya katamong question of the week, i-describe me, yung asawa mo, King Kapampangan. Ano kaya sabi da? Nga na pong Rael Ventimiglia Sanders, makatak, alupang pera. Very Kapampangan actually. Ako makakapag-deny ken uling meto ngayon karang peka maulaga. Yapining kwalta ne po. Inanet Baker. Mata ko yung halak kanun kayang asawa. Atching nanet. Ay, rugone. Atin talagang lalaking makanyan. O ing asawa na kanu Ma'am Rochelle salong ing asawa ko malugod yang tatang kareng anak mi. Ing obra bale agyo nang gawan pami pinala pamlanchano pareng malan dereng anak ayusano buwak pagluto no pa. Kaya jang alayang rugong obra okay mo kasi agyo nang gawan ning obra na ning babayeng pengari. Iyang meging inda at tatang keng bale mi kabang ala ko. Kaya proud ko king asawa ko. At yung Rachel ne, maka-proud la po rin asawang makanta ne. Ngayon pong panahon na ini, ing king bale, mo po para ka rin babayi ne po. At ing pamagobra, ing panga breadwinner, niya mo po ka rin lalaki. Pante na po yung karapatan at obligasyon na rin lalaki niya. Saludo ko po ka rin lalaking kikilala at gagawa karetang obligasyon na dati bibyeda po king asawang babae. Congratulations at Ching Rachel, king kang asawa. At this point, gamulan tayo po yung kaya katamong amanong si Swan. Dagdagan tala ring amano. Kaya kayong gagamitan. Yung kaya katamong Kapampangan word of the day. Pakit yun eh. Ayan po, awak. Ne, eya po uwak. Ne, awak ya po. Yung kaya kayong gagamitan. Eko po marine. Nung sabihin niya po, tang menakit kayong uwak. Ayan yung awak. Uling yan po. Ing tune, amanong Kapampangan.
I hope may enjoy kayo po ne. Keng metong oras apami talamitam tamo. Lakwas na po kayong pistabi ang kalutong Kapampangan. Mayayari na po yung metong oras apami talamitam tamo ngayon Aldoning Martis. Nanu pata, abayan nyo kayo pong pasibayo bukas Aldoning Miyerkules. At tune po kanita Jody Bor at inakong kayabe. Ako po yung kaya kayong talasuyo at sing malagu. Diyan alumbang parungaw, ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay